Perlok bro te mentangi las dang ya kata ka live stream ka jonga kene ka live stream ka jonga ka bam tak si ka dei ban yarap subscribe lang ya baro ki perlok kasi ki badon ya kata ka YouTube channel ki badang juna ya kata ka subscriber te lada don napleng jeng ki badon ya kata ka YouTube channel te ki bam ki badang juna ya kata ka subscriber te wan join bat nga hang ne te shim search daw te utim code nang la ban join bat nga utim code uday kundai iwe lai iwe san lai join bat nga hang ni te ngan yarap ya pi ban subscribe dia kata ka channel jog pi ngan yarap ban pen yo subscribe bro kat bangala MSG yarap subscribe lang ka jonga te lada pi kwa ban yo subscribe te join hang ne bat nga hane haduo jonga te utim code shim tho daw te utim code kundai iwe lai iwe san lai utim code dei khandai iwe lai iwe san lai tho te utim code sa join bat nga hang ni te ngin saya persang ban yarap subscribe lada pio tang iwe ar lai sau san driu nyau proud subscriber ru te kala kambiang hi kendiat ngamla ban yarap ipi ban penyo bun ke subscriber te ngan nyale kat bangala te ale join bat nga hang ni shim tho te utim code jonga utim code jonga udah kendai iwe lai iwe san lai udah tahu tim code saya join no kloy wan join bat nga hang ne ban ya subscribe no ya kata kat channel ka jong pie ali kloy mano kita bakwa ban ya subscribe ya kata kat channel mano kita ki badon ya kata kat YouTube channel ti ali wan kendai iwe lai iwe san lai udah utim code join bat nga hang ne menta join link bao tiu tim code kloy khandai iwe lai iwe san lai udah tim code lada pi kwa ban join yang ne lada pi don YouTube channel to join no menta kenang bangin ya la no ban yarap ya kata ka subscribe ban yarap subscribe ya kata ka channel jong pi para kasi ni don kam ta ka jing ya thali se ale join no kain kloy don wai ba join khat sawut ki ba ya pi kai ta ale wan join no menta to nga dang ap kat ki ba kloy wan join no wan join shim tho utim code udah khandai iwe lai iwe san lai udah utim code wan join no lada pidon YouTube lada pidon ka YouTube channel ka jong phi ale join no kloy ale kenang bangin yo start biang ya kata ka friendly custom match kenang bangin yo start no ya kata ka friendly custom match te lada pi kwa bangin ya start no ya kata ka friendly custom match te ale wan join chuang ne shim tho tu tim code khandai iwe lai iwe san lai udah utau tim code ti ngin saya subscribe ya channel ka jong pi hadin kata apa ngin sa sedang no ya kata friendly custom match perlu bro ya rap yang ngaruh ban pen point no syakas for syakas 1,000 subscriber ya rap ban pen point ya kan 1,000 subscriber subscribe ya ke channel ka jong ngaruh oke to ni kesan ilawan join hang ne link bau tim code cho ap kendian ngam tip pio sngon em ka jingkran jong i baba kesan tang bangan keren manga mentai ya i baba kesan kendian ngan kali don YouTube channel nem halo api dan YouTube channel agak kerteng kom na YouTube channel jong pi umbak K1 FF te pi la ban komen nang tu po live chat nang tu komen yang tu ka you jong pi ka kerteng channel jong pi ta komen nang tu minta ma tuangin sa start anda la dep subscribe cho ya ka channel jong ni ikesan iba join lang bat ngaman tang ngin saya start ya ka custom match ka jong ni
te umba ke 1FF ka di ka kerteng channel jong pi ko to te baro sumba ya subscribe ya to ka channel umba ke 1FF ya subscribe ya to hadu anda iladap chi po subscriber tingin sa sedang na ya ka friendly custom te sumba ya subscribe ya ka channel ka jongi kanang bangin start no ya ka custom ka jongi ngaladap subscribe ya to ka channel ka umba ke 1FF subscribe ya to ka channel umba ke 1FF te anda ladap chipo subscriber tingin ya sedang no ya kata ka friendly custom ka jongi ka friendly ka custom ka jongi so ba subscribe no thar wajib nut ban ya subscribe no thar wajib nut ban ya subscribe tola oh ya hello ladon number one subscribe channel ki dan we baba bong baladap subscribe hello ps1m hello ladon number one subscribe channel jong pi hello ladon one subscribe channel pi kanangon ladon oke tata subscribe ya ke channel umba k1 ff subscribe onda iladap chipo ngut subscriber tengin ya sedang no ya kata ka friendly custom ka jongi ban lakai bai san pongut khnang ban ya yo ban ya lakai lang nut baro nomor dale ya kata ka class squad te don ke bayo don ke bamyo tengin ya le direct da ka batta ka ba san pongut kan tangi wei to kloi ya subscribe no thar kanya subscribe ya ka channel jong i baba i bayang lang bat nga bantang ne ka kerteng channel jong i kadai ka kerteng channel jong i kadai ka umba k1 ff ka kerteng channel jong i umba k1 ff ka kerteng channel jong i subscribe ya ka channel jong i anda iladap sipo ngut subscriber tengin sasdang no ya kata ka friendly custom ka jong i te ngau ba ki le subscribe no menta ya ka kerteng channel umba k1ff kadai ka kerteng channel jong ini iba yang lang bat ngamen tahang ne onda piladep subscribe sa komen ba piladep te onda ladap sipungut ki subscriber tengin sasdang no iya kata ka friendly custom ka jong i te ngau bhagang le subscribe no thar wat juting wat jubinut sestang ba subscribe like subscribe no menta thar ngin ya sedang no ya kata ka friendly custom ka jong i ki kloi pada pikwa bangin sedang no ya kata friendly custom ka jongi te like subscribe no thar subscribe no thar kenang bangin yo sedang no ya kata ka custom ka jongi Miki Nongbri nga klang hi menta Miki Nongbri te Miki Nongbri nga request pi sung bhale subscribe ya ka channel jong ni bayang lang mat nga mentah ne ka kerteng channel jong i kadai ka umba k1ff umba k1ff ka kerteng channel jong i kerteng channel jungi umba ke 1FF onda iladap sipungut subscriber tengin sasdang no ya kata ke custom ko jongi
to iwe baba iladep te arngut subscriber sa prangut subscriber.com ban subscribe ke channel jong ni baba bai don lang bat ngamentang ne sa prangut.com anda ladap sipungut dengan sa sedang na ya custom ka jong ni to kloi ya subscribe na channel jong ni umba K1 IUK 1 FF umba space K1 space FF umba K1 FF kadai ke kerteng channel jong ni like subscribe na menta umba K1 FF kadai ke kerteng channel jong ni like subscribe na menta anda pila dep subscribe sa komen ba pila dep te anda ladap sipungut ki subscriber ngin sedang na ya custom ka jong ni ka friendly custom kan kadai tang ka friendly custom idu ladap ban subscribe te mentai ladon ilayo laingut subscriber te next sanyaungut.com anda adap sipungut ingin saya stand no ya kata custom ka jongi sanyaungut like subscribe ya ke channel umba K1FF umba K1FF like subscribe ya kata ke channel umba K1FF anda iladap sipungut subscriber ingin sedang no ya kata custom ka jongi ka friendly custom ka jongi so what you binut ban ya subscribe na thar star mau longkum no don kam star no kan kayak kita coy baleng do ladap te kublai sibun baleng do sangut kilapoi kita ki subscriber sandrungut dan kam like subscribe sandrungut ya ka kerteng jong ka channel ka dei ka umba K1FF like subscribe no ya kata ka channel te anda ladap sipungut ki subscriber dengan sasdang no ya kata ka friendly custom ka jongi lanon pelet tournament ka tournament ngan sa pelet dengan sa pentip ya pihak grup la bangan pelet la syai la sisi apa yang kita ingin kisi dengan sa pentip ya pihak grup ngan lek kham kloi kan kat bangala te kislem kita ki subscriber ban lek subscribe ya kan ka channel jong ini kesan ibaba bawan yang lang wat ngahang ne menca te ingin ya lek kham kloi jam ngan kali ini baba kan ngon ila yo subscriber halo oh kesan kan ngon la kan ngon la ta sasan ngut dan kam kerteng channel kadai ka umba K1FF kerteng channel umba K1FF kerteng channel dari umba K1FF umba K1FF ondol adep sa komen bapil adep te ingin saya sedang no ya kata ka friendly custom ka jongi so mentangi dang ab ya ka reply jong ni kesan ilayo kan ungut subscriber te ingin sa sedang no ya kata ka custom ka jongi la bende umba gaming terai ab persangkelinga
Mbak San Kopar. Halo, Kesan. Halo. Laban day channel Mbak Gaming terai laban day ne am ngan persang kali tambah iklim on mic. Halo, Kesan. Oh, Kesan. Kesan. Ila offline nya kemana? Oh, Kesan. Kesan. Halo. Oh, kadai ka kerteng channel jung phi kadai ka Mbak Gaming ne kemana? Oh, kadai ka Mbak K1FF. Wala poisan. Oh, kadai ka Mbak K1FF ka kerteng channel jung kam de Mbak Gaming kadai ka Mbak K1FF ka kerteng channel jung i. Coba subscribe nak thar satang sangut don kam sangut ladap satang sangut don kam te onda ladap yang sedang ya kata ka friendly custom ka jongi. Ki subscribe nak thar kadai ka kerteng channel kadai ka Umbak K1FF Umbak K1FF kerteng channel jongi. Subscribe nak satang sangut don kam onda ladap te seong bapi ladap ngin ya stand no ya kata ka friendly custom ka jongi. Kerteng channel dari Umbak K1FF subscribe menta anda piladap subscribe sa komen ba piladap dengan yo ban sedang no ya kata ka custom ka jongi ka friendly custom ka jongi du ngan ya rabet ya no ya noru ngan ya rablut ya boro star mau long hoi to khot igi padok jong phiru ban pha subscribe ka channel jongi ka channel jongi kadai ka K1 Umba K1 FF Umba space K1 space FF Umba space K1 space FF kadai kateng channel jongi te subscribe no anda iladap cipungut subscriber tengin sedang no ya tada friendly custom ka jongi anda piladap subscribe sa komen ba piladap tengin ya sedang no ya kata ka friendly custom ka jongi ka jonga ka jong piro kento ka karteng channel jong ni baba iba yang lang mat ngang ne kadai ka Umba K1FF Umba K1FF itu iba paksen DJ Alok te apswa ya kata ka gift DJ Alok te ngan sale hi mde bangam le ngan sale ondang lapoi san hajar subscriber te ngan sale kata ka giveaway DJ Alok bun ki bamlap ya ka channel jong ini nomor ka jenjar kata karteng jong i tharai hoj Umba K1FF te ar subscriber ngam tip kan ngon iladan subscriber tambah yong hingal san ngul boy ki subscriber ki le subscribe biang menta Umba K1FF te ngin ya start no ya ta ka custom ka jongi Keto ladap nringot satang sangon
Tentang ini keren coba ini ibaba ikesan teh dan dap keren ini yang sedang lah ya custom kejongi ka friendly custom kejongi itu lah dap. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak. Oke, tuan kik shwa yani i Mbak te Mbak lah da pipe ya kene ka live menta lah da pidan hapo live ni menta. Te sa chen yok ka kerteng channel jong pi kenang baki wekin suk ban sa che ka channel jong pi te. Halo Mbak. Bun ki bam lap ya ka kerteng channel jong pi te sa chen yok ka kerteng channel jong pi ban kam suk ban search ki we. Bun hang tu ba ki ong ba lap bitang ka Mbak gaming ta. Te sa change nok ka kerteng channel jong pi ba kam suk ban yok ki we kan. Oke to te sawan jon biang te mentangin le custom shwa ma. Halo. Ang sawan jon biang te mentangin le custom shwa ma. Ta. Te to perlak baro ya ready lupa no mentangin nyale no ya kata friendly custom ka jongi. Om kom ID ngan sa share ba ID bo ID jong karum hang ne password jong karum hang ne ngan sa share ba hang ne hapo live te saya join kloi lada slam te ya ba full karum ma. Te mentangin ya sedang no ya kata friendly custom ka jongi ci ya ready lupa te mentangan shna ya kata ka custom ka jonga page ba bang shna manta pin yu ID ya saya join nak kloi kloi kan anda pila dep te. Oh, oh hepsen menta sedang custom na nga. Sedang custom na nga menta te join cho custom nga menta. To exit na ne sa join na custom nga okay ta. Tata mentang ni shna no yau tau custom te ondala dep shna yau tau custom te saya page bhai au password ba PE bang shna kum no yau tau password. Nah, kenang ba pin kloi ban join yo ba full karum te du e ban juma. Page bahaya password okay. Te ini ba invite lu ki ba bun te ka kam thut kendiat la da pi invite te. Te nai pat invite re te mentang sedang no ya ta custom ka jongi. Sedang no ya ta custom ka jongi. Te custom ngala biang ting invite you to have sent TV hay don. Rồi chui đến lain vai chui we baba sin wan em wan te ya join na manta ya custom ka jonga ka custom kala shna kala long te manta wan shimne tho ne id jong ka custom uday usan reu are not pran reu de id password uday tang u single 3 tang we ulai password tang we ulai uday password te id jong ka custom ka uday usan reu are not pranot reu id tho ID jong custom Andreu sa a ngabaka tho ID jong ka custom uday sanreu Arnott pranot reu te u password uday tang u single 3 tang uwe ulai de password na dep create tele kumno la dep create te one join ang ne kan one join ang ne sim tho ne ID jong ka room ID jong ka room uday u sanreu Arnott pranot reu sanreu Arnott pranot reu de ID jong ka room ID jong karum uday usan reu Arnott pranot reu te password uday tang uway ulai ID jong karum uday usan reu Arnott pranot reu password uday tang uway ulai ID jong karum uday u san reu Arnott pranot reu
password uday tang uway ulay kloy ya wan join kloy ya ba full karum pindu le kai te ali baru ya join no kloy bangin ya sedang no ya kata ka custom ka jongi ondangi ladap le ya kane ka custom te lada don nap deng jong pi ki badon ka YouTube channel te sa wan join bat nga ngan sa share ya pi utim kut te sa wan join bat nga khnang bangin ya subscribe markal yang ya ka channel ka jong pi thì Yamanta ingin start so ya kane custom andang ladap le ya kane custom ka friendly match ka jongi ingin sa sedang biang ya kata ka subscribe markel yang thì ali klo ya wan join no ong biang ID ude usan reu are not pra not reu ID ude usan reu are not pra not reu password ude tang uwei ulai ID ude usan reu are not pra not reu password udah tang uwei ulai ti ali join nok loi tang shpongut kasit kadang don sa live po prangut don kam kasit kadang live po prangut ti ali join nok loi bangin yastan ID jong kane karum uday usan reu are not pra not reu te password uday tang uwei ulai ID jong karum uday usan reu are not pra not reu password udah tang uwei ulai IPC rubah lada IPC te umlong reba next way ti Rudolf Marcus ka comment ka jong pi la sha delete hai baba nai bot te next way ka don ka spam e sang tu ka comments ka jong pim la ban send link pim la ban share uling hapo ka live chat te next way ba master bot ula delete ya ka tu ka comments ka jong pi thì ali wan join nhok loi kasit kadang lain kadang pahu pahai kasit kadang keluj ha le wan join nhok loi ID jong korum udai ID jong karum udai usan reu are not pra not reu te password pade udai tang uwei ulai ID jong karum udai usan reu are not pra not reu password udai tang uwei ulai ID jong karum udai usan reu are not pra not reu password pat udai tang uwei ulai kasit kadang keluj ali join no kloy one join no kloy kanang bangin yo stand no ya kane ka way ka friendly custom on dang ladep le ya kane ka friendly custom ngin sa sedang ming ta ka jing ya subscribe markel yang para kasih fighter kasih satar ngin ya yang lang ka way ban yakiu lang shaprang ali one join lada pimpat yo ID Marshall pertu to se bro start no em ngin start kum no karum kampat full up kendian yai up tang kendian karum kadang don tang arp wengot yai up kendian ID jong karum uday usan reu are not pra not reu te password pade uday tang uwei ulai ale wan join no kloy kenang bangin yo ban start no ya kata ka custom room ka jongi kenang bangin page mano na pedeng jong pi gide kita kisipai kasi kibadon kata ka boy kibadon kata ka bor kibadon ya kita ki sempre akti kibat bit kibas speed ti ali wan join yok loy pen ila ki jong kita ki sap ki jong pi ngin ya pe ya kita ki sap jong pi bat ki we kin pe ya kata ka sap ka jong pi kane kam de group AA ram kade tangka friendly custom jobilet kade tangka friendly customer nice to baklaho oh kataru kade om de ban yele tim op om sha ban yele tim op oke ca ngan post cha kindiat nomor badon kam kindiat hang netok i opi will ngam tip sheija to mentaki priu gila don live sangot wan join yok loy
phim lệ không nói lệ hapo ka game Free Fire jong pi sim tho show you new ID san rew are not pranot rew anda pila dep tho tu ID sa kan mau password udah tang way ulai don price ya dalin warba kene de tang ka friendly custom te ya ka tournament dengan sa pena kai la shine ne la sisingan sa pen TV program anda pila dep tho password anda pila dep tho ID be password sale apo game open ka game ka jong pi anda pila dep open ka game ka jong pi tang tu kadon ka batho classic you tu sa to chang tu pi ha siapa du kadon san custom kumto ka san cut custom sa to chang tu ka anda pila to chang tu sa search dau tu ID hajrong anda pila dep search ID ka sa ong enter password sa ai enter password tang way ulai ti pila join hang po karom ka jonga namba ka sit kala jan full ale kloy kibru kala poisa pu arngut sa tang dringut in don kam te wan join kloy no ngain bangin yo stan no stang iwe ta karom kala full te mentang instant no yakane ka tournament ka jongi yakane ka friendly custom ka jongi umur benang te ondang la dap start yakane tengin sasdang biang ya ka subscribe para kasih ya subscribe markliang saya rap subscribe yano kiba kloy kiba wan join bat ngangan sa share utim kut dan saya subscribe kloy data mentang instant no em ngam de na kagil opiri boy ngade na kagil kasih fighter kagil jonga ngade ka kasih fighter te to mentang ila sedang yakane ka friendly custom ka jongi cengin yapet mano kita ki sipai kasih ki jongi ki batbit ki badone kata ka sap ka skill ka jongki ki badone kata ka sap ka skill ka jongki mano kita ki ba speed kita ki simply akti ki simply akti ki jongki long ki ba speed ba tengin yap napteng kine te ki don kita ki ba ya long klah kata ka style la kai no ong no I will ngai thu itu ngai thu itu de perlog jonga te to menta kane ka friendly custom ka jongi kala sedang te menta nginya pe no ya kata ka sap ka skill jong kine ki sipai kasi ki jongi ki long ki ba kumno te menta baro ki sipai thma ki jongi ki shong pop lane te menta kinya jit hima ki hai ka jaka ki kwa ban hiar ban ya le lut shwa ban ya sim shwa kita ki gon kita ki tiar ya da ki jongki te don na pring jongki bala dep jom te ini ibani la dep jom na jrong ka plane te menta i mut ban hiar hai te hapo hangar hajan hangar i mut ban jom ini bani de ba jom ning kong na po ka plane la ban de na plane kita isan ko par lahir po clock tower te hajan jong isan ko par don ki bi lahir lang bat i hane hajan clock tower te ngini apa apa yang kini ke jing ya show jong kini arngut te mano bala la ichi iwe to tu si khamat isan ko par layo daga headshot ya itu baba daga kar 98 to isan ko par layo sikil to isan ko par labat daga kar 98 bet ka MP40 to isan ko par la show daga ka imut ka jong i ban pen i ya cui baba ni opi lam lahir hang no hang ne hapo sentosa ini rias lingdo tu taman tangin nyepet hai jaga bakam long ini kesan ni bawan janya bat ngaman ne hakat tim kut ka jonga tu bang share ya pi men ne ban yarap subscribe ka channel ka jong i tengin nyepet hai ka jaka hang ne la ban de bala don banda ini ban te bani la ada global ban sim cover yala de yolese la shasiat te bani don ya kata ka pokar MP40 ba ban pidon ya kata ka pokar MP40 bat ya kata ka kupit scar penyerap se bro ngan jubilet ngan penyerap ya ke ngam patip ya kata yang penyerap to ini yue la scope sa ya ci yue ba ban ni badan city ban subscribe ka channel jong pitong sa penyerap wan join bat nga anda lakut ka ke custom sa wan join bat nga anda lakut ka ke custom
Tôi chơi King Star 2 layu ibaban in by don stish away kaliang kaying. Tani King Star ilabat da ka SKS but ka spas na kain na katiyang. Tum lili yuta. Tôi King Star layu shispa damage ngai shispa damage. Even lenda nong cloud kublesibun ma ka spas kublesibun bapi layu tu. Nga teng bun bangam tip kita kigon kerteng jong kigon teng ngahiar apa madan tamanga su shame ling babi kigon ngam tip ka kerteng jong kipat. Tôi sotun ni John sotun. To shadin jong ba John sotun don iwe ibanda namar ngai sungu ya ka sound jong kapan. Ngam tip PCAP yo sungu na me ta ka sound. M bahak 1101X ID jong P. Oh ni we ila thut ka net problem la bandai. Coy BS ba hap idan hapo clock tower te ngam tip iya kendu nembe ba san ko parang tu ba hap lai siat layo damage tang bakat no ngam tip ba hap la sha damage HP jong ila don stang chis pa lai punya la use da skill jong ba DJ alok. Coy ba hap la sedang ban push. Ko pare day chain. Coy san ko par la krat nang tu. Tong in pe ni ba hap atau in push nam. Em ba hap im sungulong ban push la da I push insya ai da ka headshot. Coy ba hap ila sedang ban push le se in push na mentah. To hang to isan kupar la jom siapo bahap san kupar ila don siapo bahap langat alan main satang katsan HP bala healing pada skill jong body jalok to ilalay no hay ba san kupar ila yo kono kill ar kill. Okay to sa join next custom mencate ngamla su pen join sa join next. Kumno ini sakut banyak ne. Sparta. To ini kongkong Sparta yo lesi lai basan kupar beidon hang thi la scope menta. Jai dang scope in page nai da ka headshot menta. Toy ba Sparta in la siat kulmar hang to namar bam yo I banda ha e kidon te. Ide na kagil HNLC wow HNLC gede kagil kejongi. Toy ba Sparta ila sedang ban chain na kata kapasan kejongi kan. ML boy Bante. To ini I dak hindi di Dakar try la se ne la don ben invite manore. Layo like oh hang ne I hapsen I mentang ngadang sio expected yai.
kumno ban join te sa shu join page kana ka live ngan sa shu share bai u id jong karom bat password jong karom to ine I hapsen la yo arkil ang claim yo ban expected ya I te hang tu shakmat jong I don we banda tu you hapsen la siat la late no ya la de ya no I shakil I hapsen ya ikesan te ikesan la yo ban kil ya I hapsen to ini iban la poisane ni tu batho account even da okay to syapo jong pidon ni ba san kupar Sparta day san kupar day mano ito itu I Dakar day nya ila yo ban kil itu ini I Dakar lalek empat lek ila sasian ya no I ba san kupar yo lese idang healing nya la day ni baba hindi iba tho ka seng ka hindi te ngam nang hindi ngam tip kidak hindi watang weiru to ni baba ila krano oi Dakar join yo lesi join na po ka live jong ane don bet invite na ngam tip chom ni lay namar ngale live bet YouTube te lada ki wan ban page te ki la yo I hi te ki la hi ban join ro to ini bani la yo shikil te ha po clock tower ngas ngoi tu san ko pare dang don dengan tip kila kendu nem te ketika shikil ikil ya no ngam tem to ini ria sling do te la ban lek no po ka shrink ka bam ya I nga te nga shai nga klanyi ba kraw ke shadam to I baban ru ila yo shikil ini pe hang no jaka ba kam shang shit ban ya pe kai te hang ta ke ni pe ni shong ni pe jai ba to sha din jong pi don iwi banda stang ban late te em ila sim cover do global ila healing nya ladi to shakmat jong pi don banda yu lese ngai I doi don iwi banda shakmat jong pi nakadeng nakamon na nano nang no don I banda te pinle kum no menta ti iwi banda lawan ban push api lawan ban push api la siat ya pi layo damage M4 yo layo M terus the global te pinle kum no hang tu laya fight laya push laya siat daga MP40 no dei mano itu ngam tip dei mano I bani layo LP la bandai ru ida khar ngim tem to mencang nyawat to hang ni thrai ki la ya khun thrai men na tama khlem yo pe tama ki global pat le la ya use time to BM ni ibadah ka Dragunov ilai bandang ji la siat M4 siat no menta ai daga headshot to ilai yo siat la siat tang balamis padai ini mama dakhari dang don hangne impal lai ilai yo adun rikil ni mama ani ilai yo adun rikil dai te to ini pe kata ka gameplay jong ini ba handy ka teng jong ir bangam itu to ki bedang im menta ki don satang khat wengut
Tian apa yang gini wingut dari mana baca ostang kendai ngut. Cuy lah syak kawang daunit dau blanit ne ngam tip su. Setang kendai ngut ki badang sa tuang ini apa. Cuy ini mama rayu si lagi ibrang ti. Cuy lai syak sian nadin jong i. Teng ba KSP jong i kadang full. Terus kemat jong pi don iwe i banda hatu pilayo dak layo hoy layo. Kamar ka sering ka bame ci baba. Ti opilam la lej ban push haja ka badon ci iwe i banda hang ti. So opilam pilayo pat yo layo layo damage 25 tang ba la sim cover the global. Opilam push no lej push no asajan. Kam isyong shit ka jing ya khon hajan om na jangai. So ini kesan layo laikil. So hang ne laya ya lagi lai kun ML boy but no itu. ML boy layo damage itu. Don shu. Nadin jog pi ML boy. Nadin to ML boy lakil no ya i ban. To ini mama Dakar ila yo damage itu. To itu baba ila sim cover. To ini mama Dakar in late push ne kum no ngan page menta. To mama Dakar la sia la yo damage la late no lakil no ML boy. To ini mama Dakar la yo nyekil. Sementara kita satang laingut ini IBS shall bite bal kakerteng ngam nang su ban pronounce ro je ini opilam iwe but ini mama dakar bamtip kakerteng kumno katay. Dan apa yang kini gin laingut mano kita ki ban job ya kene ke friendly custom ka jongi ke baman sakasi. So opilam idang don ti opilam layu arkil. So opilam layu ini mama dakar. So opilam la siat di mama dakar la yo damage opilam stang ban no ila sha damage ya lade SP jujung i kasa stang cis pakat niyo. Zaman jangin page hatu itu mama dakar in one push ne kumno ne. Ya ila mud ban kawang da unit ila kawang da unit. So ini we banda ne la siat ya itu mama dakar dragonaf tang bay la sim cover da global te opilam ila sedang ban late push. Kashring ru kala kamrit. Oh ngadang sna ka custom ngadang sna.
Mano ban job na pleng kini ki laingut ya komen hapo thar. To ini mama dakar la sha damage na din nakmat don benda to ini wei la lek no em pat lek. To opilami don hajrong. One lawan mentai cu mama dakar la lek no mentai la don kene la dia kata final fight iba lambat ini IBS but ini iba lam kita kidai ki ban yakun mano ban yora ya kata buya. Tingin niya pit manta mano na pring kini arngut ki ban yora ya kata buya onra opilam ne onra ini bias na ito bias layo bandame siya opilam stang belai ka SP jungir kalalu to hang tu opilam gitu opilam ilalay no hai bias ide chai nang job ya kana ka custom ka friendly custom ko jonga ba manta ka sin ka baningkong ini lah dei chai nang job chen mentang sedang biang ya kata ka subscribe prakasi on daladap le ya kata ka subscribe prakasi ngin sa sedang biang sa dakawai ka custom te okay to ya mentang ngin ya back no nang ne te ba job ide chu EBS te congratulations ni chu nang job te menta aku mengalada bong men menta aku mengalada bong men banyak subscribe na preng jong pidon em ki bayadon ya kata ka YouTube channel komen hang tu komen lada pidon YouTube channel te ingin ya subscribe markal yang hadin kata pati ingin sa sedang biang sadak wipat ka custom ka jongi ya komen thar hang tu keluar ya komen lada pidon kita ki YouTube channel jong pi komen hang tu toi dragon master idon tui badu bu phang ru idon te aman tangan pin sinabiang hoi nam rimai ngan sinabiang ka room tang ba ap sipang in sa senang kham sipang ya ta ka room ka jongi ngin sa senang kham sipang ya ta ka room ka jongi te menca chu ngam invite ya nu ti Oke, kicu ibadan YouTube channel te sumpah wan join no hang ne menta wan join sim tho uni utim kut jonga join bat nga hang ne menta khnang ban yo ban ya subscribe lang bat phi ban yo subscribe lang ya ka channel ka jong phi kai ngamut banong te sim tho uni oke tu we baba la kloi ban join IBS itu bayora menta phang ide nong job halo halo BS pide khasi ne dakar ne oh benar pidan YouTube channel Oke, to te kerteng kumno ka YouTube channel jong pi. Oke, tata. Uno Diamond Simply. Te pila ban komen hapo live jong ah. Te komen hang tu komen ya ka kerteng channel YouTube jong pi kenang baki we can subscribe ya ka channel jong pi. Em nai left nang ne. Don ba yang ne nga long. Pidan artli mobile te ko we pe. Oke ta. Thọ kerteng national sa join hane po live te sa komen ha tu ba thọ live chat sa tek satu ka kerteng channel jong pi. Katu kadai ka Diamond Simply. Oke to perlok bodo like subscribe ya kana channel jong ni ba BS ibadang sujob mentasyan hi te subscribe katu kerteng channel ko jong i kadai ka Diamond Simply te subscribe on dai ladap pongut subscriber tengin sa sedang biang saya akan next custom ko jong i te kile subscribe na thar manda on da pila subscribe sa komen hapo ba pila subscribe te khnang bangin tip kanungut ki bala subscribe
Like subscribe na itu ke channel ka jong i kateng ka channel jong i kadai ka Diamond Simply SYMPLI kadai ka kateng channel jong i DIAMOND Diamond DIAMON umdan di DIAMON Diamond Simply subscribe na itu ke channel ko jong i anda pila dep te sa komen ba pila dep subscribe anda ladap pungut subscriber tingin na sedang no sa dakan next custom ka jong i kloy kloy ya subscribe no thar tham kloy kloy ya subscribe na ikan channel jongi onda piladep sa komen ba piladep tingin sa sedang biang ya katakan next custom ka jongi ya subscribe no kloy kloy omlap ta channel pilap search ya ka channel to DIAMON sa I space sa to SYMPLI sa search pin sa lap sa subscribe onda piladep sa komen ong ba piladep to DIAMON space SYMPLI pilayalap nem anda pilalap sa komen ong ba piladep tingin saya account ya kita ki subscribe kanongot ilayo yon ladap sepungut tingin saya sedang no ya kata ka friendly custom ka jingi next halo bro BS bun ki baong bamlap ya kata kerteng channel jong pi bun ki baong bamlap ya kata kerteng channel jong pi em naik percaya kendiat dak oi halo simply gaming atau komen hang tu kan simply gaming oke to tele subscribe na tu ka karteng channel ka jungi kadai ka simply gaming SYMPLI GAMING gaming simply gaming ka karteng channel ka jungi te anda pila dep subscribe sa komen ong ba pila dep tengin sa sedang no da ka way biang ka kata ka friendly custom ka jungi pidan ada tusan ngut subscriber dai menta ta subscribe no idan arpusan te menta kalau don arpun reu like subscribe ya ka channel simply gaming SYMPLIGAMING katu ka bang komen mentah tu apa ba komen iba songkon sadap le subscribe ya kerteng katu ka channel tu ladap tu arngut ki ladap 6 rimai to sawan join hang ne kumba join ni BS te ngin saya subscribe saya ke channel jong pin next on ladap ya kata custom ka jongi
ya baru on yarap lut, ya baru on yarap ban ya subscribe nighting para kasing ya subscribe lut. Kloy le subscribe pendap shpo ngut subscriber tengin sedang no sadaka way ka friendly custom ka jongi andangi ladap le kata ka friendly custom ka jongi tengin saya yarap subscribe bang sa mano ki bakwa ban join saya wan join. Ti ar prangut mentah piladon. Kloy ladep. So ladep bun ki baladep kloy one subscribe yang mano ki bakwa ban subscribe ya ka channel ka jong i kerteng channel ka jong i kadai ka SYMPLI space GAMING gaming. Simply gaming kadai ka kerteng ka channel ka jong i. Kloy one subscribe no thar khnang bangin ya sedang no ya kata ka next friendly custom ka jong i. Anda piladep subscribe sa komen ong ba piladep khnang bangin ya sedang no ya kata ka channel ya kata ka friendly custom ka jong i ngamut benang. Kloy sa laingut don kam subscriber. Satang laingut ni don kam kloy. Satang laingut come on one join subscribe no kloy khnang bangin ya sedang no ya kata ka custom ka jong i. Anda piladep subscribe sa komen ong ba piladep khnang bangin ya sedang no ya kata ka friendly custom ka jong i. Ong biang se ka kerteng kumno. Ka kerteng kadai ka simply gaming SYMPLI GAMING. Apngan komen hang tu. Kerteng channel kadai SYMPLI gaming. Katu ba komen iba syongkon shadap kadai ka kerteng channel jong tu baba iba yang lang bat ngamenta le subscribe hang tu menta onda piladep subscribe sa komen ong ba piladep te ngin sa kau kata ka ngin sa kau ka nongun ilayo subscriber te ngin sa sedang no kata ka custom ka jongi ka friendly custom. To satang arngut dan kam satang arngut. Mentai lat poi live hui ngut subscriber satang arngut. To ladep ite ru satang arngut to ko boleh subun ba piladep. Satang arngut in sinarum no satang arngut kloy bangin yo ban sinarum no. Subscribe kloy kenang bangin yo ban sinarum no. Ka kerteng channel ko jong i kadai ka simply gaming SYMPLI GAMING. Jong pat bro om subscribe jong piru ngin sa subscribe sa wan join hang ne kumba join ni BS menta bar yang lang hang ne duo bat nga ngan sa share utim kut ya pi sa wan join hadin onda piladap join tengin saya subscribe na kan. To satang arngut kloy like subscribe satang arngut simply gaming subscribe ya kata kerteng channel simply gaming apngan komen yang tu SYMPLI gaming hang tu. Katu ba komen iba syungkun syarap kadai ke kerteng channel jong i like subscribe na mentah hang tu onda piladep sa komen ong piladep ngin sedang biang ya kata ke kostum ka jong i sa sisin. Okey to satang iway don kam satang iway kloy. Satang iway. Kloy join kloy subscribe kloy kenang mengini sedang no ya kata kostum ka jong i. Ya subscribe kloy. Waju pun slam. Satang iway. Kerteng channel jong i kadai ka simply gaming SYMPLI GAMING gaming simply gaming ladap to ngin ya check mentai ladam nem. Okay, to mentah ladap tingin sedang biang ta kostum ka jongi ap ngan sina kostum so mentah. Ngan sina kostum da ka way ka phone ngam sina shoot da ka jo phone te ba bias.
pi ladap te pinnya mentai exit chanang ne te ingin le custom te ladap kuat le sawan join biang te ladap kuat ban join biang kumne ban yarap subscriber sawan join biang next Sunday ru ngale man la kasim play. Oke, bye bye. To taya ready no barok bak kai kino itu berkuat ban lek kai kata friendly custom te mentangan sina custom no da kawai ka phone pat mte da kana ka phone da kawai ka phone iban la napang soalang yang aro at ngas ya tambah martip ngau IDP mar friend le iba the break the lebis. Yo man. Ha đang lệ live nè. Yo. Biang ni. Ta. Oke. To up swam tanjat in sedang no ya ta ka custom ka friendly custom ka jongi andang il adap le ya kene ka friendly custom ka jongi ba menta tengin sa sedang biang ya ta ka subscribe pora kasih kan. Ti mentang adang snai kata custom password udah nga ai betang single for tanpa YD pedang 4 tip kumno nganai. Te kamap ayu piku aban le kai piku aban le bermuda ne piku aban le kahalari ne. To nganai bet ka bermuda kan. Makam long suk ya baru ke bala bam lendel lu kamap mo. Oke to sim tho une ID jong karum. Sim tho une ID jong karum sa join password udah tang usau mo tang uwe usau single for udah password. Sim tho ne ID jong karum udah usan nyau sau not iway. ID jong karum udah usan nyau sau not iway ID jong karum. Tho san nyau sau not iway ID jong karum password datang uway usau. Password datang uway usau ID jong karum udah usan nyau sau not iway. Padon bawan join manoru te wan join no kloi bangin yo sedang no yang ne custom ga jongi ondang ladap le yang ne custom dangin sai le biang itu ka jing yarap subscriber mo para kasih YD jong karum uday usan nyau sau not iway ID jong karum day usan nyau sau not iway tu password pade uday password uday tang single 4 Ito tangaru mentangan ni join tu ko room namar ngasna da ko way ka account mo. So ngin ya invite ko tu ka account ko jonga ngi I don't friend hoy ngi I don't tang ne. Teng tu ngala join hang tu account teng ngan syong spectate nama move to spectator tu ngi la move hang tu. Te ale wan join no kart UID uday usan nyau sau not iwe ID jong ka room. Te password uday tang uwe usau. Wan kloi kenang bangin yo sedang no anda ngiladap sedang tengin ngin le biang ya kata ka subscribe para kasih ban ya subscribe kan telap deng jong pila da don mano giba don YouTuber kiba don ya kata ka YouTube channel ka jong pi te saya wan join ngan sa share utim kut te saya join anda pila dap join ting saya le kat balawan pen yo subscribe ya pi para kasih je ngin subscribe kan bali YouTube pasatang ya kata ka jing subscribe mah. So ale wan join no kloi u ID jong karum uday usan nyau sau not iway uday u ID jong karum te u password uday tang uway usau should type tang uway usau te pilarung po karum. To ID jong karum uday session ngan repeat u ID jong karum uday usan nyau sau not iway san nyau
sau not iwe de ID jong ka room te password udah tang uwe usau to ka room kalajan full one join nyok loy ada nambar kendai buat nambar kadway kelong kumju kerteng nambar kilapan kelada kempong pat nambar kendai de iba penbiang nambar kadway de penbiang iba te kini gila bende si samlaru la bende si pararu ngintip coy kata te to one join no kloi kloi ID jong krum de usan nyau nyau sau not iwe password de tang uwe usau tang single four de password karum kalajan full one join no kloi lada pikwa benle andang lada le kan friendly custom ka jong ite next ngin sa dang biang saya kataka yarap subscribe markeliang ini ya subscribe lang markeliang para kasih jong one kloi join kloi one kloi join kloi one kloi join kloi ngabos to ki pala join la biang ki mampet join one join no lajan full ta garum satang sangut ngam yo kum no phim yo ID sim ID san nhau nhau sau not iwe lajan full garum kloi stang iwe brew san la full itu even lendana ini to nice ngoi salakai ban next pilado beneng la repeat yo tau ID pilado ban search la full garum am next SM Young am next password udah tang single four te password tang wave sau password ngalong mana tato taman tangin sedang no ini ka room ka jongi don dangi ladap sedang te next ngin sa le biang ya ta ka room sa wan join itu ibam pat yo ban join nai pat sngo ngin le biang sa wan join biang next tato man tangin ya start no nomor ka room kala full kil thaj kini bai shong ni po room ban up man tangin ya start no tu kata ka room kala start te mentangin up saya ngin ya page saya ta ka skill te manen ka tu ka skill te ngin ladap page nang job ide bias ayu cu te mentakan ni kadi kata ka round ka baar kata ka room ka jungi ti gini kita sipai kasih ki sipai kasih kan ki ban yakun menta ki ban pen i kata ka sap ka jengki kata ka skill ka jengki tengin nyepik ya kata ka sap ka skill ka jengki ka balong kumno ka ba menta kane ka round ka baar kane ka ba round ka baningkong teng kham ibang hi ya kata ka sap ka jengki tingin pe sa kane ka round ka baar kane kata ka sap ka jengki ka balong kumno te menta kini ki sipai kasih ka jengki ki lai shong ka poplen ti menta ki la don poplen te kin sajit hi maki ha e jaka baki kwa ban hiar piladon hapo match to okay to da piladon match le kai no karteng ga jong pi ga dei gumno karteng ha game jong pi khnang bangan yo ban spectate e pi khindian karteng ga game ja pi jong pi atu karteng ga game jong pi khindian nianga i VW power bank itu karteng jong pi po game okay to ba break the limit la join hang ka guild o game ga jonga ba menta ka baar the ba break the limit la hiar poklok tower te ha poklok tower ki don ki jagi banda ke be hiar lang hang ti try ngane ka de sin baning kong by big limit ban wan join ngane custom jonga to sya khamat jong ba break the limit don iwi bandai ba break the limit dang yo daga short range pat yo ya kata oi dang yo daga long range pat yo ya kata short range do ngabakala kanian tu mah ote bun ki baong bam nang ban join ya kata room ta up next ngan pen ep kumno ban join ya po room ninda lakut kane ngan sa pen i kumno ban join
Tingnan sa paniikin to ya pikum na banjoin mo. Naipat sungawi. To ini MWH noob idon hapo hato hapo kan hapo. Kini di banile mde ketika net problem juga dia. To BK bani siap mat jong piro don brew sadin jong piro don brew te pidang healing menta ga SP jong piro kalalu. To SP bani pinle kumno ka short range pimpat don. Sadin jong pidon balasi ada kekar 98. Tu nadin jong pilawan lasi ada pilalik mana ban lek ngin pej. Oh kumno kumta lalik syuai cuy baba. Tu lawan biang dari wei bendang tu lasi ada kekar 98 lamis. Pilayo hopat yo. Hopat yo. Tu BK bani push. Siat dah tu ka kayak gitu ka kon ngaklet biang ni ngaklet big teh ketengkon. To BK bani nadin jong pi don wi benda la siat ya pi ne ki dang ya siat shawai ne ngam tip. To ini kisah ni lawan jon biang ni ka round ke baru. Pensai ngai don beri hajan jong pi to hang tu. Don wi baba hang tu pensai pin siat dah ka ilayo 150 damage ila push. Dah ka AWM ka karnan je pi labat. Atu tam Pensai, oh pensai lalik no hi ML boy layo ben kill ya pi ba pensai. Tu ni ba Ichigo. Idon na kata ka Iki Draco bat ka UMP bahan menta. Tu iba penbiang ini dia cai kong iba penbiang ci dang shuan join menta kasin baning kong ini ka custom ka jonga ka friendly custom ka jonga idang wan join tang menta kasi. Kamlong re ngalawan join kamlong shu nomor bakal full te pimla shu ban wan join ten sa join next sa join cloy next kan sa join cloy next. So ini pada cai penbiang iba juwe de iba penbiang ini yue pada de penbiang iba. Tang ini wat hano jaka ba long song shit yang tang ini pikai kemudian. Tang ini pik kibaya hiar poklok tawar ki don mano gitu kibaya hiar. Aklok tawar tang ini ngapain? Angne alaya siat laya lek kajing speed kesan ilayo ban kili ciwi baba. Tulisan ko paru ilalek no. Inshallah shi kuma jong iba inshallah don bre dan yo balik se idon ilakarat dong am. To break the limit sakmat jong ba break the limit don iwe banda te break the limit dang sim kobar hadin jong ne uding te ite iwe banda ro dang sim kobar da global. So break the limit in le kumno in push ne kumno ilai je banda break the limit layo damage empat yo pen le break the limit layo shikil.
To ki badang ong ki badang sa ki don satang arpu ngot te na pleng kini arpu ngot te mano nang ta ki badai ta ki nong job tingin ya pe ta to illegit layo damage je babai badon sti kama illegit lasdang ban push pi la lek push pim pan lek te to pi la lek hatu hakmat jong pi don ki badang ya khun menja ibaligit la kawang da unit de unit blind net te ne unit ne o ne bom de bom gan baligit layo oh tu baligit layo lek pil alikla ya i opi du i opi akile tu i baligit to rani shakmat jong pi don gi balaya sian te rani phine kumno to ngaso na left side jong pi don i wei to barani to shelai la sha bam damage ka speed jing ko don stang 77 te dang healing mentai tu we bandai un push na kumno hatu la one la sian te choi ba shelai la le no hai e tu devil la yu chu he mg devil la yo ban kill ye ba shela to break the limit sakman jong ba break the limit don ki badang ya siat menta te break the limit la chang ban push menta te ngin ya pe break the limit in yo na ban kill ya kito sia ki badang ya kun hang ta to break the limit la ya sha prang ban push menta ba break the limit pinle komno yo le se don banda hang tu empat yo damage tai bandai don support ba break the limit here no siat no push no to ba break the limit la siat tang ba klempat yo damage te ba break the limit la bam damage ya la de kendian last king ngan shna biang kain la da la dep kut nang ne ngin sa shna biang next saya wan join kloy to shashliang jong ba break the limit don we bandai ba break the limit la persyang ban push mim tre ban push Babrik dilimin layo ban kill ya no tu ya no tu ngam tip ya BS oh ya tu ba job mentan sipang layo ban kill dai ba break the limit to ba break the limit ka shrink kala bam me pi kendian krat no nang tu to ba break the limit lakrat na ka shrink namar ka shrink gade ka bas new bha ko bam du ya ka jing imro 20 way MWH noob ibadah ka M4 ber ka plasma te ka shrink kala bam ya pi te krat no nang ne ini B7R team Tagi badang imen tagi don satang kat arngut dan apeng kini kat arngut ngam tip mano kita ban sayora ban yo ya kata ka buya kanam bro ngayo em ban join yo baik ban join lada pi speed ni ma pi ban join kan kata pi yo landa lada ka full kala room te pi yo shu next saya join kloy so iba pen biang la yo arkil klem yo ban expected ye ni iba pen biang bai la yo arkil ini di tai kongkong iba pen biang
to ini pada ide tai penbiang iba iwe de iba penbiang ini pada de penbiang iba kibe syong ha kasut nomor kendai ban nomor kat way to syakmat jong iba break the limit don iwe bendang tu ba break the limit menta pilayo tu ban sia de tu baba em tu baba la kreat sai tu ba break the limit layo headshot 134 damage to ba break the limit la siya damage tang bai la healing dak skill jong baba DJ lo to hata kidang yakun ba break the limit kill push na mapi to ba break the limit la ban push mentang tu ba break the limit layo ban kill menta tu layo hai layo ba break the limit la kill ya EGC Christine itu to ba break the limit layo like kill te ila shim cover da global yo le sedang don bridge di khmat jong iru ngam tip te ba break the limit menta dang pelong kata jing loot suk hang to penbiang iba sekhmat jong ipen biang iba don iwe banda che ipen biang iba la wi che banda te dang shim cover da to global basu e na podrom penbiang iba la shim cover biang da global original ba hap shoot da kedor penbiang iba la kawang da unit lawan sadin jong pi ai tu bandai don penbiang iba pinne kum no pin push ne em nadin jong pi penbiang iba to naga ba jing na ba speed kakti ban kawang da to global pilalai na ta jing yam penbiang iba la yo damage 16 damage only naka MP40 na jrong jong pir don iwe la len palai to pidang sai pinne kum no menta penbiang iba penbiang choi ba penbiang la sedang ban push itu iwe bandai badon hati jrong jong tu ka ying bai don menta hatu iba penbiang la push o penbiang iba ngamut benong umde iba penbiang ide penbiang iba kawan shop penbiang sawan iba hadin to siapo jong pi zu banda ke lai hian ke lai siat te penbiang hiar no phi ro nang to push no siat no poi no syakathong tu syakamat jong pi don iwe banda penbiang iba layo daga headshot 154 daga MP40 penbiang bang penbiang iba la le ban push yang tu layo ban kill ya i tu penbiang iba pi la jan lai kasing la bam ya pi delmit layo like kill te break delmit menta ki brew ki badang sa menta ki don satang saungut kala jan dei kata final fight tengin ya up ya kata final fight menta te kat ki bayora nang net ki lai obam ta uso jong ta jing job uso buya bobang potiang to break delmit lai banda stis khmat jong i ba break delmit la siat daga AK ti baba la sim cover da global ba break delmit la persyang ban push menta in page kumno in push hadu hajan ne kumno em imtre ban push ya ban change ka position namar ba ka shrink ru yo let's say kam ailat shu namar ka ka shrink ka ba man ta kan long ka shrink ka babamdu ya ka met ka phan ikasimon penbiang iba anyway ide I lilwit la bendai ka lilwit ho ide lilwit de na preng kini so oh gidan stang langut mano bala lai in pen penbiang iba break the limit la lai no ke ba break the limit ilalay no teman tagi don setang langun idon setang ikasimon I penbiang iba but I lilwit te napeng gini mano kiba job te ya komen sang tu thar job I penbiang iba ne job ini I lilwit ne job ini ikasimon ne tengin ya pek menta setang langut ki badang don to I little bit la shabam damage dak dragon of it hati iba penbiang lalai ban push ngai iba penbiang lalai ban push layo ban kill ya ikasimon teman tak lari kita ke final fight ke dong iba I penbiang iba with Lil Wit
te ya komentar tar te mano ba job na pring kini ki arngun aktu lalek no na marka shring kala bam pisleman kawang itu global jeng pi te inong job ila de ini i penbeng iba ila yora ini penbeng iba ya kene raung kabat ar. Oke to benelalapang kalok layap penyo buya sa ulok. Oke to kide silok sa gini ngala bang ipi naman na nado ningkong. Ulok layap pen biasa kalok layap pen biasa ulok to mentang ne custom jangan kalakut mentang nyelek biang sa kita kaban ya yo subscribe te ondang la dep le ban yo ya kata ban yo subscribe te ngin sale biang next saya season ya kata ka friendly custom ngajongi te mentang apa jeng pi mano mano gitu gibadon ya kata ka kibadon ya kata ka YouTube channel te ale wan join ban nga hang ne po duo jonga ngan sa share review tau jonga tiket ki bakoloi ban join tingin ya subscribe ma mentang ini ya subscribe mar kalian ke channel ka jong pi kat bangila kat bangala kat baki kwa ban ya subscribe ke channel ka jong pi ti to mentang ini ya kerpat sayang ti ale wan join no tu tim kut jonga hang tu pilai i bang tho tim kut hang tu te wan join no tu tim kut ban nga la da kino kino ki badon YouTube channel wan join ban nga hang ne menta khnang bangin ya le no ya kata ka subscribe mar kalian te tim kut hang tu ngala ai Last King Gaming page tu tim kut hang tu ale wan join ok loy mano bakwa ban join mano bakwa ban yo subscriber te wan join no tambang ngam tip ngala ngamla ban pendio bon tambang kabak hendiat ru pilayo nongi. Oke lada PMI ya to tim code sim tho yo ne tim code not nyau san sau ar nyau lai de tim code jonga wan join duo bat nga hang ne menta bangin yo ban ya subscribe ya ka channel ka jong pi on dangi la dep subscribe ya kita ki channel ki jong pi tengin sas dang biang ya kata ka friendly custom ka jongi sa sin to ini we lawan join te mentang sedang no up suak hinjat te last king halo Fidan YouTube channel MK YouTube channel Fidan ha oh kadai ka last king gaming ka YouTube jong pi oke to am ngan pat subscribe saya ini ki perlok jonga ke perlok pe ke tu ka banga tho last king gaming te like subscribe saya tu ka channel on dai layo chiphongot subscriber te ngin sas dang biang saya next custom ka jongi ki like subscribe no ya ka tu ka last king gaming menta on da pila dep subscribe sa komen ong ba pila dep te ngin sas dang biang saya katakan next custom ka jongi te like subscribe no thar thar subscribe ka kartang channel jong ni baba ibayang lang bat nga hang ne menta kadai ka kartang channel jong ni kadai ka last king gaming te like subscribe na menta ya kata ka last king gaming kenang bangin yo start biang sajisin ya kata ka custom ka jong ni ki like subscribe no menta onda pila dep subscribe sa komen ong ba pila dem ya kerteng channel hang tu ngaladap ai last king gaming like subscribe na menta onda pila dep subscribe sa komen ong ba pila dep tengin sas dang biang sajisin ya kata ka ya kata ka custom ka jongi halo bro halo oh, last king
ki don ki lasking gaming ki bun ki channel lasking gaming hang ne te kadai ka channel jong pi kadai ka ba don tang san phuai san katuga channel jong pi kadai ka ba don san phu sau subscriber menta oke dah tota baro late subscribe na katuga channel jong ba lasking menta i don san phu sau subscriber te yarap subscribe ka jong i menta la don san phu subscriber te la don san phu subscriber ki late subscribe na thar thar andai la dap shpongut subscriber te ngin sasdang biang ya kata ka custom ka jong i ya kata ka friendly custom ka jong i anda pila dap subscribe sa comment ang pila dap te kile subscribe na man thar thar anda ladap pungut subscriber sa sedang biang ya katakan next custom gajongi kakar kakerteng channel jong i kadai ka lasking gaming kabadon kan no subscriber am gan cek menta kabadon san po kendai subscriber le subscribe na menta le subscribe na menta thar thar kenang bangin yo stand biang saisin ya kata custom gajongi le subscribe na thar thar kakerteng channel jong i kadai ka lasking gaming to mentai la poin rupo subscriber to don kam sa san ngot subscriber pendam no san rupusan dan kam bendam rupusan subscriber ki le subscribe no wood kloi kloi join no kloi subscribe no kloi kenang bangin yo start no kloi ya kata custom ka jongi next to sa saungot subscriber menta don kam ila yo rupu subscriber satang saungut don kam on daladap sa saungut dengan start biang sa sisin ya kata ka friendly custom ka jongi di alikial subscribe no kloi kloi para kasi penkiulang nginyat lilang kawai bangin kiu syajrong om bangin hiar siapo deh total like subscribe no thar thar hen wajuting ban subscribe dan kam sa saungut ka kerteng channel jung i kadai ka lasking gaming kerteng channel jung i kadai ka lasking gaming anda pila dap subscribe sa comment ong ba pila dem kloi like subscribe no menta kena mangin yo sedang biang no next custom ngajong ni to satang laingut don kam satang laingut kerteng channel kadai ka lasking gaming kerteng channel te like subscribe no mentai ya kata ka lasking gaming on pila dap subscribe te ngin sedang no ya kata ka friendly custom jingi kata ka de ka last friendly custom ka jongi tingin page mano kiban yora ken mano kita ki bayat beat mano kita ki long kata ka simply akti jong ki ba speed kebadan kata ka sub satang arngut don kam lasking gaming like subscribe ya ka channel lasking gaming satang arngut satang arngut ini don kam kilai subscribe ya ka channel lasking gaming anda piladap subscribe sa komen ong piladap hangtang anda ladap kata ka subscribe ke bang ibu target yang sa sedang no ya kata ka friendly custom ka jongi sa shisin satang iway don kam satang iway ap satang iway hi subscriber don kam te anda ladap itu iway te yang sedang biang sa shisin ya kata ka friendly custom ka jongi oh to I stang iway subscriber come on ilayo andrew subscriber stang iway ai benlong ndri punyau kam julong ben bu ndri yong ai ndri punyau stang iwe subscriber one bangin sedang na yak taka friendly custom kajeng satang iwe kerteng channel jung igade ka last king gaming kerteng channel jung igade ka last king gaming one stang iwe subscribe satang iwe ndri punyau ben point ndri punyau ngin start no yak taka friendly custom kajeng kenang bangin yo start kloy no kenang bapin om dan kamban up slam the one subscribe stang iwe mano kerteng channel jung igade ka last king gaming one subscribe no kloy ki like subscribe no om der one ro ki like subscribe kloy kenang bangin yo start no kloy ya kata custom ka jong iru setang iwe te don kam setang iwe kloy like subscribe mano ban padap subscribe ki like no subscribe no itu ilasking gaming ila komen hang tu ya touch hang tu ilasking gaming kenang pin yo subscribe kenang bandam no kata ka subscribe
kenang bangin ya start no ya ta custom ngajong isaisen Andrew kadang sa Andrew subscriber hi satang iwe hi don kam satang iwe i subscriber don kam tingin start no ya ta custom ngajong ya ta friendly custom ngajong come on Chloe subscribe ke what you been what you been ban ya subscribe ang lupa what you been what you think hero ban subscribe lele para kasih ja ila bangin ya kiu kenang ba ta ka di kasih jong hero kan shy ba labun ta ki YouTuber mah to khi lệ subscribe satang iwe balai phimla so saya ban ya subscribe satang iwe don kam ngin ya start no ya kata ka friendly custom ga jongi khi lệ subscribe no kloi oke to legit ff kule sibun to khi lệ subscribe no kloi kenang ba pin yo sedang no ya kata ka friendly custom ga jongi oke don la pilih i ketika kerteng legit VNFF kile subscribe ya ketika channel jong ilba legit VNFF ru lada piko aban ya subscribe to kloi kenang bangin ya stang no ya kata friendly custom jong ile subscribe itu ke channel jong cuy ibroda cuy bayang lang bat ngamentah ne dan dala da mentang sedang yang saya sini kata custom ke jong oke to ibne ba lasking de ka subscriber ka ladap la jandap syakan yo po te menta exit no nang ne ngin start no ya kata custom ke jong ma to bye bye ngin start no nang to exit no ping to kan ngin start beng ya kata custom ngin to cuy ba legit ya la yo subscriber oh ba legit na ba lasking ngamut benang na bakala to am lele kata jong makala jong nice mo yai te to mentangin snano ya kata custom ka jong te undang ada snai kata custom saya wan join kloi kita legit lada pidan number WhatsApp jong sa text private ya apa yo te to mentangin ya sna custom show up ngan sna custom show menta undang ada sna custom te saya wan join kloi te nomor bala da pislem te karum kan fudul kloi te pimio shu ban join artar kan karum ka de kata ka last room bangin la kain takasi te ingin saya lihat pat next Sunday biang ti mentang adang snai kata ka room sumhal up biasa ti tu ngadep snai kata ka room ti up ngan join sama nga harum ngan join sama nga kata ka room ti ngan bu pektet shwaya ladi oke to shim tho yo to YD jong karum uday usan pra khandai nyau ar san password pada uday tang u single san tang uwe usan de password mah tang uwe usan de password UID jong karum uday usan pra khandai nyau ar san ID jong karum uday usan pra khandai nyau ar san u password pada uday us tang u single san tang uwe usan de password shu enter tang uwe usan tang uwe un number san te kemut pilayo bandrung hapo karum kajonga UID uday usan pra khandai nyau ar san pra khandai nyau ar san UID
ID jong karum de usan pra kendai nyau ar san san password de tang uwe usan tang uwe un number one tang uwe un number san to sim tho biang ID là đặt phim pat yo sngo ba ID u de usan pra kendai nyau ar san san te password de u de tang uwe usan tang uwe un number san de password one join no kloi bang ni start no ya ta ka room ka jongi hang tu iba lasking la share yo tu ID but password sim copy nang tu paste nang tu ID but password pila ba i hang tu po ka live chat ka jonga ID ude usan pra kendai nyau ar san san password ude tang we usan ID ude usan pra kendai nyau ar san san password de tang we usan wan join kloi ka rung malapoi kat prangut te kasuki kadang keluj te wan join kloi ID ude usan pra kendai nyau ar san san password ude tang we usan saya sin ngan repeat ya ID password yang ngai pilai obat ni password tang we usan te ID te ude usan pra kendai nyau ar san 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 pra kendai nyau ar san san ID jong karum san pra kendai nyau ar san san tau de ID jong karum password pada ude tang we usan ali banjeng nak loi ali banjeng nak loi kenang bangin yo start nak loi to karum kalajan full sausan sau lahir sau fly lahir biang sau la kiu sim tho ne ID san pra kendai nyau ar san san number ID de uta san pra kendai nyau ar san san password de tang uwe usan karum kala full stang iwe karum kala full tu karum kala full tementang ini start no ya ka friendly custom ngajongi nomor bakarum kala full ke gitu bamio ban join te nai pat ya sngo e mah nomor bana do meneng ala repeat si repeat ya tau ID te pimnya yo ban join tu tamentang ini start no nai pat ya sngo e ho di bamio ban join ki bamio kim bam pat yo ban join nai ya sngo e tu hanya ni la start ya kata room ga jongi te gini gitu tagi bayi sim bantai de tagi sipai tmai jongi te kene kade kita ka round ka balai ba penle kene custom te na pedang ini round balai ngantip mano bajob te na pedang gitu round ben kong ba arte ngai pilai i mano kita gi bajob tingin pe sa ini ki balai kan ide mano kita gi bajob mano kita banyo ora mano kita gi bayat bit te mata ini ki sipai kasi jong i lai song biang hapleng te mata kini ajit himaki hangno jaka bagi kwa ban hiar cho ini bapan biang ri lawan jon biang ne ka round kambalai te im tai la hiar no na pleng la jom no na pleng
Oke, ini VW power bank naduk mana naduk ka fast round hadum ta ka third round ro iklem pat yo ban join te nai sngo ai te sa shu da pikwa ban join te next Sunday te sa shim tho ne u number phone jonga sa shu text ngana po WhatsApp tho number phone jonga nyau not prasan nyau ndru kandai ndru nyau not prasan nyau ndru kandai ndru de number phone jonga sa shu text ngana po WhatsApp kumno pimio ban join nadu man ngala repeat tau room ID baru password te ini MK Bro FF bila yo ban kili baba ni we laban de net problem ni yo lese oke sajrong kata ka factory ki don ke be hiar ke be ya shu ya kurada ka kati ka jongki oke ni we la yo gon tharai la yo ban kil ya no re ta daw hatu la siat ya ite BS to BS lamut ban kurada ka kati jongi hatu ila nem ila BS ni ila ni ML ne ML MD MLD MLMD dar zo Dong ner lai siat ni we baba empat don gon ni JSD Hunter to ini JSD Hunter ilakran anang to nomor ba empat don tiara ya khun persya to ini OP gang boy hang no jaka ba kham long song shit hang tang ini pe so hang ne ngai kumba don bandang tu ila sha damage ini KSL lashim da cover da global dang healing nya la de da usok babang mathiang to ini KSL laki wajrong jong kata kata war te ban pe i bandai basiat i in shim revenge i da ka headshot direct tongin page mentai yo ne me kata headshot direct man ai da ka headshot nakli jung dai babai basiat pen damage kai ai ta shikmat jung ni Chris Empire don i bandai la le no ya no i la cha siat na e de yo le si to i ba pen biang dang still zero kill to ini de ju i ba last king bala yele ban pen yo subscribe jai u dream boy don se to dream boy to ap ngan pe ye sai ba dream boy don em to i ba last king la sha damage i la le no hai e tu to ngan pe yai tai ba dream boy ba ong ma phi comment hang tu tai ba dream boy ngami i tai baba dream boy yo le se klem join na ne yo le se la le no
imdon ita iba dream boy kumba pi komen hang to imdon re to iba dream boy nice ngowe to ki bru ki bedang sa menta ki don setang ar posan ngut to ang ne iba disi arsen namde arsenik layo ban kiliano itu tengah mi ir te kata jingi kun persya bakam long mesin spected hang tu mesin i kayap tem da itnat adu kata kata dai ini lilbit ru la jon beng la yo arkil ni ba lilbit mane idon ka raung ka betu ka raung ba ar i poi hadu ka top 3 try ngai sngo ho i poi du ka top 3 choi ni KSL idang don hang ne na du mane klem pat yo ban play i chui ba bai la thumu ban ai bet direct da kata ka headshot ti yaman ta te u ba wai lu tv udang wat hang no kata ka jaka ba kham long shong shit ban ya pe kai manga ma phi te hang ta kin la du mane hadu man tar klem lap ya kata ka jaka ba long ya kun persya bet hajan bet short range bet pendan kam bet te kita ngadang wat to shakmat jong ni NM don kita ki banda ki badang ya kun persya man ni NM in late push ne kom no ne mentang in ya pe ya ini ba NM to sajan jong pi ba NM tu support jong pi ba NM ila bada ka sniper ba NM la yo 88 88 ba NM la yo daka 88 88 damage kamot banong ba NM coba NM kashring kala ba me pi kran no to ba NM layo ban kill ya no tu to kibri badang sam ta gidon sa tangkat khandai ngut smoker to sajan jong ni NM don iwi bandai la sha damage te iwi bandai lawan ban push NM la persyang ban siat layo damage khatsan damage la sha damage la de oi layo ban perle ye ti iwi RD boy ni RD ai ni tu ilayo hadu laikil te mentai dang healing ya la de ka HP ka jong iru ka lalu te mentagi badang sa ha madan thma gi dan satang khat nyungut ini MD Erzo layo arkil Kelvin YT KKR to shakmat jong ini KKR Jack don ki banda te pin push ne kumno to ini KKR Jack la sedang ban push menta KKR Jack sha right side jong pi don ni banda ki barang ikun persya te le ikun sama piang ta pendap do sama piang ta kendian nang ban ibang kata kajingnya kun satang kat laingut napeng kini kat laingut ngin pej mano kita ki ban yorai ya kata ke buya
To ini 61XAA kerteng jung ni 61XT9INE. To kerteng jung ni bala kham jinjar ban ong ru idon pokagil laper. Te don iwi banda satu te ka shring ru kalabam ya kado ka jong pi te pinne kuno pin like ne em na shring na khamat jong pi don kita banda. To Rishan Army. Te ki badang sa manta ki don stangkat arngut te ngimtip mano kita ban yora te manta kane ka game ka manta ka round ka balai ka khamlong kenjak ang tu ladon benda pinsiat Kasimon stang ban lei ka HP jung pi ka lalu ka HP jong ni baba Kasimon te bandai lawan ban push Kasimon ready lupa dah ka shotgun toy te wei bandai la lei te mantai Kasimon ni apsu tu wei bandai ban lei lut ang te ban in ai be da ka headshot. Kasimon pila sha damage na shliang gayeng. Hang tu Kasimon ladon bawan bapush sajan jong pi Kasimon layo ada ka headshot setang ban lei HP ri ang tu don wei banda na tiga shliang. Tapi Kasimon ni layo ban kill ye tu wei banda. Kibri badang sa manta ki don stang prangut menta. Ki don satang prangut. Sementara kita ki sipai kasih jengi ki badang sa ki don satang nyongut te napdeng kita ki nyong napdeng kini ki nyongut ngimtip mano kita ki ban yora ngamtip mano kita ki bakam bun kata ka skill kata ka buj ka jongki kata ka bor ka jongki napdeng kini ki nyew kin rungut ladon stang rungut napdeng kini ki rungut mano kita ki sempri akti jongki ke long ka speed ka bat bit ban pen pai sto ban ai global ban save yala de tengin ya pe napdeng kini ki rungut mano kita ban yora kata ka buya. So yana milayo hadu saw kill menta. Bun baro na pdeng jong kini kidon tang shikil ini weli te dang 0 kill MWH noob dang 0 kill te ini Rishan army layo arkil hajan jong ya Rishan army don iwe banda Rishan army labat dakas karel ban lik puji banda to itu Rishan army bilem no layo ban kill Rishan army layo ban kill itu banda layo lai kill menta. To NM ila sha siat nai ila sham ila bam damage tambah ila dep healing ila di si NM mentai ila sedang ban lit rung NM ila ada headshot ye jiwe bandang to ini NM ila yo hadu sun kill menta tementa ki beri ki badang im ki don satang saungun NM Chris Empire but ini de MWH noob but Rishan army kini kita ki sipai ban sai khun kane kadang de kita ka quarter final tempat de kata semi final kadang de ka quarter final kan ya te to mentang nyepe na pring kini manu kita ki ban yora ya kata ka buya ban yo bam yo tau so buya kene kade kita ka live ka basau o ka basan ngamut benong can sign 94 YT congratulations for your first 4K subscriber kublai shibun ba kan sai brother pro le risante hoy ila bande i pro ru te mentang nyepe mano ki ban yora kan to Rishan army layo laikil teng neng ala reply sat gaming Last King Gaming congratulations bro keep it up to kublai shibun Last King Gaming
pin penlakai sa season ne em reply em bro ngam penlakai su ngan sange no ngin sai lepat next Sunday te saya wan join no next Sunday namar ba manta na du meneh du menta ngala le live te ka sengkai ka jonga ka lapang te te menta kala de ka semi final kila don stang laingut i Chris Empire i WMW Noob but i Rishan te ju i NM i lalik no hakti jong ni Chris Empire na ne la ban late no hani hakti jong ni Rishan Army kam te Rishan Army tharai so na pling kini kini laingut mano kita ban yora menta kala ade kita ka final fight pat de ka final fight ka de ka semi final fight in yora ini Chris Empire ne in yora ini Inoob ne so Inoob la itu bandai Inoob layo ban kill ya ite i Rishan te menta kala ade kita ka final fight ide i Empire but ini Inoob te napdeng kini ki arngut mano ban yora ingin nyapet kene kala ade kita ka final fight in yora ini Inoob ne in yora ini i Chris Empire ne to ingin nyapet menta te inobila sedang ban kawang da unit haja kabadon te Chris Empire la sha damage da unit sedang ban late M4 late ya ka HP jungi kadang full to Chris Empire la sedang ban push damar bakashin kamailat kasi nu mana bala ilala ini inu Chris Empire ilaleng no te congratulations ya ini nong job ide i MWH noob ibala yora ya kaneka friendly custom ka jonga ka balai te pisya ki bamyo ban join na yasngo AA na marbanado mane ngala repeat kaju ya custom nado bang pen lek kai fast custom second custom third custom ru ngala ka repeat kaju te yamanta te nice ngo bangan mut ban pen kun no ya kaneka live ka jonga namar ba kata ka sangkai ka jonga kala sakrai namar ba nadu mane ngala shushong ni te ha ban simres no kendian te na yos ngoi APC aki bam yo ban join te saya join pan hakawai pat ka simplay te kitu ki bam yo shu ban ya le ya kata ka subscribe mar kaliang dot na yos ngoi shu tengin saya le no next Sunday te saya wan join kloi next Sunday no baje te ka baje kan long kumju ar baje la ne architeng pin sa i hapoka YouTube jonga bangan share kan no baje te saya page te saya wan join kloi ki bakwa ban lekai custom saya wan join custom ki bakwa ban yo subscriber saya wan join haka live ga jonga kenang ingin nyarap lang ban yo subscriber para kasih te kublai shibun ya pi baro kibalayawan ban pikai kani ka live ga jonga kibalaya penlut por hanga bat kublai shibun ya pi kibala dep subscribe ka channel jonga ngai kublai shibun ya pi kublai shi jarngu ya pi te ngam don ngai ban ai pi ngam la hiru ban ai ya pi te tong insai pe hadin habut ya ngam ta teng em ngam pala te kublai shibun ya pi baro te ki bakwa ban jonya ka tournament jonga ka free entry ki bajok kin yo shis patli diamond te sai wan join pe hakaling jonga description jong itu ki video tournament jonga kadon kaling ka ban join ha ka po ka whatsapp group ka jonga te lanong sedang ya kata tournament te ngan sapen tip ya pi po group lada ngalamut ban sedang no ya kata tournament te ngan satek se pi po group abe ya sya ba po group nai one text lanong sedang nai one call lanong sedang kata nai dan kamban keling ngan sapen tip ya pi po group lanong sedang te saya join kadon kaling po ka WhatsApp group jonga baru gitu video ki bang apa lekai turman don kaling te yaman tate ingin saya ingin ya sangen oh yang ka live jonga aku beli sibun upil upload por bon join ne te bye bye ingin saya kenduk pan next te toh yaman tate ngan bye bye no mau ingin saya kenduk next bye bye